Aruskip asip hayada kasakipudra kispawa purata barka barkachira ka identidad iswaki chawi pesrata que polillane akalwan casera akalwan hilatawa por adiraque que Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia toquita upampiwa muikip awainyani akurnakan Bolivia barkasan punha masa amnairar sarantawi hutkaski kunam tanakar fokhawi hutkaski Aka kurate hirdak kawidaka haskir kabati gobierno tokit sa sarantas kiwa tokit akatwa amoy kit awainyani wali wakis kiriwam umanakana ukatokit akata yat khatap khajadakama kabaraki irtida kata istanya hakun kawakis kirisa kabapirwa akalor hilporidiwa hilata dikador chakayuka karasa hupaham Secretario de Políticas Akase Sutsebeto Keda Irtirekiwa Hilata Nikador Kabiskur Kabaki Arunta Siyadiya Uintaniri Barka Chiraka. Kamisake Hilata hermano Edwin Waliaskiwa Alwata Arunt Sinyani Takpacha no departamento Arunt Anyani Kunaimana Walito Kanakana Marka Naktokina Altiplano Marka Nakana Hilana Kasaha Kulyakanakasa Uintanisto Kanakarunt Anyani Kun Hamaki Septasilata Kulyakanaka Kalkipla token hamau kita tayaki ut alwacho kanakas huip kaltaniraki ukanakas kulikanaka aurih tasinyane han usuntanya take wala amuit ampis hat anyane hilana kulikanaka humanakaru arun anis mamnaka Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia takpacha hilana kulikanakaru arun anyane waliki nairach amam sar akinyan hilana kulikanaka humanakawa takpach no departamento Sankirina kulikanaka wala aspita humanaka arun anyane hilata Edwin Ayayaki para hilata dikador walik pulport antaksas kira bayapi huparuk sakatok ayari ichakucha buikip anyani akurnakanwa hilata dikador aka bloqueo saka transporte pesado tokitua ortas segura utkawayi irpira caja sawaya prabuit ila caja economía koila que hiltawi dakaro barkachi dakar wali harwal ayawi utkawayi akabur ortas segura ka peja sasidawa sawaya preka tokitra aka sesut sebe tokitra kubaraka kuri habak sa abuit apta hilata dikador Walikiwa hilata takpacha tideha ketebito kan kan kar wali yakkas kanyawa ukanakaha ayus taha hilata luchuro que mau itama nait aymunaphe ukatoket ha ka Ministerio de Banco Central ukatokarkas wal amuit ayna kapa Ministerio de Economía ukanakas walit walikiwa ayun sitaha mala importación exportación ka uthiwa tipo de dólar hal compra apna kama ala service al awis hal ko utkaraki Pero Ministro de Economía wa ukanak unya kitanya par asfi uksanakas wali unya kitanya pa kau kedir hilana kach kulia kana kach kai dolar iman kharak porque ayus haniu wal amoy hama wali kuliran hamara kama yakibaha anyes hama ke anyes munerak ka gobierno tokeros ko haniu kanya pa kat hiwas kama mayaki istan khai ma pueblo kidan ma unidad unit anyan hani was kama unya sirakinya kama na kampeha ma qol kanak chakta yani hiwas kama wa al ampach kasira ko hani wala karak hermano gobierno ganawayara que ma eleccionanza pescatón ka pescan hal kubutum ganawayara ko pas ma democrática listat ani huparos anyes ay karak nat hiwa yanap anyani ministro na kapas ko pert arak pan hani ukana panaka hay ekonomi ukana yat hatata apcheha asfi ukana kas kontrolnya para que ka ke banco na kas imantaski porque ya kamar kana kat kuna hiwas na exportan ukana kat dolarat hay kol ke mantanerak cheh ko ya khip kol pana ka hach empresario ka imantarak hal ko kunay man amuit atas pero hani ukama utkanya pakete yanap ahinyane hiwas kama ma unit utkanya pa hani hiwas kama un khasknate ne anyecha sarkar nat porque sat nairak pachana ka pandemi utkana ukama na ka pachya ma hiltas kan pero anchet ukama ke yakipana ka ma políticamente me anyes mangarak ukana ka amuit anyo ka hilana kunya kana karosa hani kera imanta pas hal ko kita kana tulato kana kat ukama piwa hilana kulia kana karo nanaka wali yak atap como confederación nanaka hay takpach wali man nanaka ma fuerza mayoritaria al como atap para como confederación única campesina de Bolivia ani utanya pakite ukama imanta winaka porque banco na casa como controlnya para que ma distribuye equitativamente ani utanya pakite ma imtasi hilata idu nanaka wali coberta para pero banco na wali upanaka Kolkana kas mantanes ke ko banco na ka ke harak hal ko manar ka kunay man ay moy harak pero ukha Ministerio de Economía Banco Central asfi ko na ka sarak aspa unya kit aso banco na ka itite khuchane ka khuchanst apano ko wa nanaka munaf hermano Edi Kapoliskiwa hilata dikador hakurda karu katokit sa Ministerio de Economía tokedir teraka hayatia wa yapkharakiwam
exportación Bolivia barcasata ancaja barcada caraskir jama yada ka aljawi ka soya histanwa kat hayak hachura ka aljasiwayado kabapirwa dólar ko lo que sut kaya siwayari sa sinsa yatilla wayap harak chihaya hilata dikador aka kamachina kat aruskip dakinyani akurakanwa Asamblea Legislativa Florida Sudan toqinwa yaqipa diputados aka oposición ko braki e vista sa legisladores teragah atapki upara kaha créditos amtana ko suit ayap khasamachi haniwa markanak toqi ko tok haisanya hamunapkiti ko tok kurikaba kisabuit atas ana kada que wali ya kayara keo porque hay pueblos necesita uthiwat no takina kataki ukata que monta no ya aproña pa nawa crédito ya que parlamentario na ka hani que gestionan mun karakite porque ya ka interés amuyune karakiwa bloquean ya que mun karaki porque hay esa necesidad uthiwa pueblo alto patán uthita que departamento takiwa utkanya pana desawader uksotokersa utkanya pana ma crédito pero ukanak suit as takiwa ukawali coler kanyawa porque pueblo necesitan proyectos macros, aniwa más proyectos en Mongaracta, hacha proyecto como nacional Monaractana, taquiwale necesario porque ukata quiere que proyecto naxa una paraquiata electrificación, ukana katakiwa créditos mait atarakina, Banco Mundial, ukana kat tokina kat mait asinyana fund plata hal como naka amuit au utkana porque ayusa ukana ka sait ayap hewa porque parlamentario naka un tatao para naka hilir, kuya kana hilana ka parlamentario naka crédito nak approve anya pataki ma pueblo mayoritario tak aniwa pa nakah bloqueanya pakite nanakas unyhap harak ma ka hili hibat nanakas unyhap ukanak pas pakiwa bloquease karak ma saptanwa ma hichire parlamentario kapah hanich amuy pas nak ukam koleran mont porque hani uthanya pakite ukama mahan crédito porque Bolivia necesita proyecto nak macro takinak necesario ukampiwa ma movimiento económico utkarak electrificación ukanakas necesario waliwa necesitasi porque haniwa ukaha crédito nakaha akar suit enya paquete porque hay capacidad de pago utkas karki banco nakaha ukhay unharak chaha ko Banco Mundial ukanakas panakaha de acuerdo capacidad de pago hal como que mait arakstas bah ani pe alak kisha akamak chura phamais karki ukanak sat amuit anya ukar thamawa uthiwa capacidad de pago utkas karakiwa pero crédito naksa approve pana anya ko hilana kuya kanakaro kau kiri hilana kasa bloquease ukana untata ke harakiwa porque haniwa nayak sutina ka sutina hay tim pierde porque ukana ka hamak untata naka bloquease ki ukana nana karaki ukah kena kuya kanak chihlani bharak nana ka sarakaya phawa provincia nakaro departamento kau kante chikta ukah hilana kuya karakar nana ka karo parlamentario naka huchap unta bharaki porque hanina naka permite kireste ukah parlamentario nakar kan bloqueanya panaka nanaka elect anepto kunao teha election utkanha ketido na linak aprobanya pa beneficio pueblo wali hal kote kanaka panaka election ani ho panaka election alak konosinya patake o kamanaka han bloqueas kanyar ukanaka hanina naka kote election panaka nanaka instancia amnya pa comunidad naka pueblo naka hal kote kanaka election pa parlamentario nakaro hanina naka election panaka akam konosi bloqueas ka ukata ke election nanaka huch und apha hiti parlamentario que ukaha nanaka huch und apha porque hani ukana klorap kas pat hermano Edwin Kaboriskiwa wali wakiskriwa ka crédito santara caja municipio sura karua departamentos barcara karua askir haba kuya payane diau sawa esto hilata dikador kupaha electrificación ukat ampi amta dakar pokhaut kaya padakiwa akurda kana hanam tadaka haisasi wai karakite marka chinak to askir ham irna kawiut kaya pasasinsa hilataha irpri dakar ka legislador sipte dakarusa inchutha waita wairakiwa hilata dikanor akurna kanwa kakana sta familia kistanwa aka achuna kana chanipar irhatawi utkawai sa sidaw arsoyap kay kabaraki combustible ka kulatih gasolina diesel to kisa aniwal khaskit suma ira pisek tataw utkawai surtidors to kinakanwa wal khanyas ko dakak sayan tasip kisa sidaw katokit kamoy kipap kay barkat si dakakhas sab kharaki khanwal yatiwdak khanwal arso dakas utkawai kiu katokit kam sab khtas barakah waliki wa hilata wali ko koler kanyala ki yak as ngamar ke nanakas unhap nanakas provincia nakan ha estación anak pacar yak he nakan desbesep karek ko nakan nanakas unyaki ba pharak porque ayo nanakas ko hucha unta pharake porque hani utkanya pakite imantabinaka ko
combustible na gasolina, diesel o kanak asip ki yakau kita nakar, unjarak tan ma noticia nak mistrutse, masur walona kat kasip karaki como cisterna pachana kat kantasip ki, upana kau yakau kita nakar apa hane uka tanya pakite, porque necesidad takeu kana nanakas munaptua, nanakas up munapta gobierno controlas ban. Agencia Nacional de Hidrocarburos uka sarak aspan ma control eficiente, porque hane tal vez hanupa director de Agencia Nacional sum han control karakchi. Distribución takeu departamento no porenya pa. Takeu unjatara ki nanakas sarak apharak como autoridades, ukam chikawa alwana kata pero yakip station anakar ka yakau kan imtasip karak. Ukanakas hujan unjanya pa hujan nyawa, hani wakon upanaka imtapkaspati. Porque nai pueblo dain lorta hani wa upanaka yakip sapharkiwa ma amu yakamu ini pharakiwa ko hilanaka am anyane upanaka han ukam dain lorapate aka pueblo boliviano. Hay veces que unas autonaka tractor na casa ya pung lorena kaha wali ni tanani tano ukana kampe uka wali necessario upana casa agenda hidrocarburo am anyana ministerio satu kana kas unyaki apar han ukamana chakta pate anera ayusa uka bloqueo na kama utharake instana ukana casa ma uthaniri ke uthanya pa ke bloqueo na kana ka ukana kata kisa ayusa hilana kaha ma dialogo uthanya pa ma pal tabi kunana kas utis problemas uthiha pal anyawa ka nirina kas depende ministerio na kas ukana kama pal apana ma misar pon tapam ukama debat kun kama da universidad ani ki ukana suma acuerdo avisa ma bloqueo na kampa iwas kama perjudiciar aktan haniwa ma producto na sa ma logorat ma logro apanya hamakite ukana amuit anyana autoridad medio de transporte ukana kawa mas valor na kas bloqueo sobre ukahila na kas masait aruma pharake ma plus churai pharake hasta 14 de junio ukama pana kas churt pharake ma gobierno tokena ka hitita uka kasuna katake unyaki apana ukana ka wali necesario pa tanya uka mira tiene que transporte uka hilana campe un jamasa ukis atas ukharora ke maya ukharaki na hilata ma mercado kana kan hawala yak nyara ke ayo tek produkto yak yakip hil kulika ka tumas imanta kharakiwa no uka uka hani ukloranya na ke hilana kulika kana kumana karus comerciantina ka productora na kan imtap khamte porque uka mana ka achiap ta pueblo ta ke mana ka achiap ta kana al ap khalan Chani paro, anirak sint irhatayab kamte, himas kama uk, tayo loro sedaktan, ilanak kaukdirin nak ayab ta tomatik, takpat produkto nak verdona kunay manag ukarak mang kapasnyatake, ilanak kulyakanak humarakar am ayabha, han hiwas kam tayo loro sedaktan, sumaki al asip ham kunate presyo just hal kor al asnyan, han hil hatayab kinyane, ni iman kayar kinyas produkto nak ukampe hiwas kama tayo loro sedaktan, ukasa huchaw manak hayatip tama hila kulyakanaka, hanyo imtanyake te produkto nak, manak uklora phataha, Katkasi pa to chanchasi para kita wa hilana kulyanak ukawa wali yakiskanya Kapoliskiwa hilata de kador kabat warus kip waitar kupampi wali spau pala yaha kuraiban am taraka tapacha akipori usarantaraki amui kipap khayani hubarakawa hichak arunip khtam pun hamasa akahubaraka hay sapurur hama khatunakan ala sil sarap stah barka cidaka ya tiap khayani hiliri trida karusa akamo al khasis akana ila chaniro al khasib kisah sinsa ya tiap khayani inas kubaraka ka combustible khusu barakat sa ka kontrabando absuira ka uthisiko tokits han akipuna ya tiap khayani tasinsa amteri tap tau kabata khani Bolivia berkasana harwal ayawi barka cidakar utkajapataki hilata dikador tukuya ya khanyataki ka das ya khawida ka utkawai ka sesut sebeto kita ka wakichau tukuy hajataki bakal karurka paliki hilata takpacha hila kulyakanakaro ran kinyane bayam pisa umanaka ka produkto nak sa hila kulyan ayani han im aphamte hilana kulyakanaka mangkasiritanwa umanaka chanipar al aphama han irhatayab karakin kamaraki sisterna uksa apnak irinakasa hanerak im aphamte umanaka sa huchanchasi phasmawa umanaka hanurap kam ukam daño al estado umanaka kunate khwakis ki khal kom gram puktab khama taki auto apnak irnakas ko sistera naga hanerak iman tapate pueblo bole han dai lo ranyanite khamara ki comerciante nek hanerak intap khara ki kunate chanel al khyan hilana ko lekana hilaki parai khabat warus kip aitar hilata dikador chakaluka karaksa khupaja secretario de política kasesut sebetokida irterrekichi khaya khamara kape akawaki chautu kanyane rakapeja yakhuru kabai kisinka ma hilata ada lagi panah hilata